Da li znaš da mi nestajemo kao nacija? Ne pričamo o beloj kugi, o emigraciji, o ratovima. Pogledaj ovaj tajmer, koji u realnom vremenu pokazuje broj umrlih. Ovo je tema o kojoj se danas malo priča. Uskoro neće biti nikoga koji će o tome pričati zato što ćemo svi umreti. Znaš i sam da svakih 10 sekundi u Americi pogine jedan perač prozora. Znate li da u Americi svakih 10 sekundi gine jedan od perača prozora? Pošto smo mi uvek bili brži i bolji od njih u svemu, Srbija na svakih 8 sekundi ostaje bez perača prozora. Svakog minuta ostajemo bez 7,5 perača, a svakog sata bez 450. Dnevno je to 10.800, a godišnje skoro 4 miliona ljudi. Za proteklih 100 godina Srbija je izgubila 400 miliona perača prozora. Koliko još srpskih sinova moramo da izgubimo radi čistih prozora? Nije ni čudo što žene izbegavaju time da se bave kad imamo toliko žrtava. Kod koga god da odem u posetu, prozori su im očajno prljavi, ali barem su većinom živi. Nema porodice u Srbiji koja nije izgubila brata, oca, sina tokom pranja prozora. Prozori su vam krvavi. A gde su drugi vodeći uzroci smrti kod Srba? Koliko ljudi godišnje pogine od promaje? Koliko ljudi umire sedeći na ladnom betonu? Koliko smo ljudi izgubili od upale mozga jer su izašli mokre kose napolje? Koliko je ljudi legao da spava sa upaljenom klimom i nikada se nisu probudili? Po mojoj računici, Srbija je samo na ove uzroke izgubila preko 20 milijardi ljudi, to jest preko 100% ukupnog stanovništva. Ljudi, ako Boga znate, manite se pranja prozora. Angažujte nekog drugog, angažujte Amerikanca, neka on pogine.